Znači bili smo na Roglu gdje smo imali sve moguće što nam treba, znači sve uvjete koje su potrebne za jednu ekipu kao što je Crvena Zvezda, znači od terena do svega onoga što nam treba, teretane, dvorane, izvanredne klime da su momci mogli raditi jer je bilo pakleno ovdje vruće, a pogotovo poslije toga i kad smo igrali utakmice. Tako da smo istrčali ono što smo trebali istrčati, to je vrlo bitno i sad još idemo ovo na finiš gore na Zlatibor gdje imamo 7 dana još dobrog rada da bi dočekali spremnu prvu utakmicu, pred kola Kupa UEFA. Nas ne zanimaju prijateljske utakmice. Znači, u prijateljskim utakmicama samo dobiš neke stvari što trebaš da vidiš da li je dobro, šta trebamo popraviti, šta može bolje, šta trebamo raditi još da bi bili bolje, ali ni u jednom trenutku nas nije zanimalo rezultat prijateljski. Normalno Zvezdu uvijek treba pobeđivati i uvijek treba zanimati takve stvari, ali meni je dobro došlo da vidimo gdje smo i tako da smo na kraju ovu zadnju utakmicu odigrali kad smo se spremili, kad smo već bili jako dobro i tako da sam zadovoljan sa svim šta je bilo. Normalno da se može još puno stvari popraviti, ali to ćemo u hodu. Ja mislim da kostur ekipa je meni ostao, što je najvažnije, znači ono što smo i tražili i želeli. Tako da sad idemo još tih 7 dana na finiš i mogu ti reći da momci su dobro izdržali sve što mi je najbitnije. Znači ono što je najvažnije je da se fizički dobro spremimo.